اینو يرتجى كلامي تاني 2x منفي c زائد خاصي x جمع 2. Et quel est le niveau des élèves? On peut dire en règle générale que le niveau a beaucoup baissé ces dernières années. Depuis quand? Depuis quand, madame? Depuis quelques années. C'est-à-dire? Depuis 4 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça. Est-ce que les jeunes filles vont jusqu'au bout de leurs études, c'est-à-dire jusqu'en terminale? Non. À Kaboul, oui, mais à la campagne, non. On peut vous parler? Vous parlez français? Non. میگه ما یک فیلم برای تلویزیون فرانسه جور میکنیم. شما حاضر به مصاحبه اگر باشین یک چند سوال میکنه از خانم. Qu'est-ce qu'elles font comme études? Qu'est-ce qu'elles font comme études? Pardon. Qu'est-ce que vous faites comme études? شما چی میخوالین دیگه؟ Faculté cinématographique. Qu'est-ce qu'elle fait comme études alors? شما چی میخوالین دیگه؟ Stomatologie, En stomatologie. En quelle année elle est là? شما صنف چند هستید؟ En première année. Le second personnage du parti est Madame Anaïta Ratobzad, cofondatrice du Parti communiste afghan et ayant actuellement en charge le secteur femmes. Car avec l'islam, les femmes sont l'objet d'une attention particulière du régime de Karmal. Il s'agit de les sortir de la condition où les a reléguées la tradition et l'histoire. Un des moyens est de leur apprendre un métier dans des centres comme celui de Kaboul. Vous habitez Kaboul? شما در کابل زندگی میکنید؟ بله. De quelle origine êtes-vous? میگه از کجا هستید؟ یعنی اصلا از کجا هستید؟ À Chamali. Il est du nord, de la région. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce centre? میگه شما در این مرکز چی میکنید؟ چی وظیفه دارید؟ ما در مرکز کارگر هستیم. Elle est travailleuse ici. Dans quoi? Dans quelle spécialité? Qu'est-ce que vous faites comme métier? وظیفتان مشخصا چیست دیگه؟ خیاط هستیم. En couture. Et depuis quand vous êtes dans ce centre? چقدر وقت میشه که در این مرکز شما هستید؟ در اینجا 1 سال میشه. صافی الان. Vous n'avez jamais été à l'école? شما هیچ وقت مکتب نرفته بودید؟ هیچ وقت نرفت. Et pourquoi? چرا؟ که دیگه هیچ مورد داخل نکرده بود پدرم دیگه. Et vous pensez que c'est normal que votre père ne vous ait pas laissé aller à l'école? میگه چی فکر میکنین؟ یک چیز نرمال است که پدرتان اجازه نداده؟ خب تو یک فکر میکنیم که ما را اگه میمون میخواندیم خوبتر بود نموندیم. Farsi. Farsi, bien, ok. Khaled, viens en farsi. Bon, la question habituelle, dans quelle fac elle est? شما در کدام فاکولته هستید؟ En droit. En quelle année? صنف چند هستید؟ 3. En troisième année. میگه شما در فامیلتان کدام مشکل ندیدین برای از اینکه تحصیل کنین؟ یعنی فامیلتان مانعتان نشد؟ نه هیچ. بلکه ما را تشویق میکنن. Ils nous ont encouragés par contre. Et elle trouve ça normal que des jeunes filles fassent des études supérieures? چطور بر شما بالکل یک چیز طبیعی است که دخترای جوان تحصیلات خود بتونن؟ البته. حقوق مساوی است با مردم. Est-ce qu'elle est membre du parti? شما عضو حزب هستید؟ نه. Est-ce qu'elle a participé aux manifestations contre l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan? میگه شما در مظاهراتی که در مقابل موجودیت یا حضور قوای شوروی صورت گرفته اشتراک کرده بودین یا نه؟ نه خیر نه. Est-ce ما que- بی طرف هستم. Est-ce qu'il y a eu des manifestations à l'université? آیا در اینجا تظاهرات صورت گرفت یا نه در پوانتون؟ در پانتون؟ بله. نه.